Ovo su samo neki od najpoznatijih junaka animiranog filma. Kako bi bili prijemčiviji deci, strani crtani filmovi se sinhronizuju. Ovakav vid tonske obrade filmskog materijala kod nas se javio pre oko 2 decenije kada su sinhronizovani crtači koji su mnogima ulepšali detinjstvo. Postojala je jedna grupa glumaca koju je svojevremeno, nažalost, vodio pokojni Mića Tatić. I jednom prilikom me on pozvao da ja dođem u tu ekipu. Tu ekipu su se učinjavali Đuza Stojiljković, Baja Bačić, Vera Čukić i kolega Bjanki i Nada Blam. Grozna veštica je nameravala da podgoji dečaka i devojčicu i da ih spremi sebi za večeru. Počeli su sa sinhronizovanjem Mornara Popaja, kom su se ubrzo pridružili Duško Dugovško, Patak Dača, Transformersi, Ninja Kornjače i drugi. Mene povezuju sa Duškom i Duška povezuju sa mnom. Posle sam ja čitao kasnije negde u nekim novinama da je taj koji je pozajmljivao glas Dušku Dušku u stvari skinuo govor, to je verovatno neki, tako se govorilo na Bronxu, znate, malo kroz nos, oni i govore kroz nos, tako da je to ono čuveno, hej šefe, koji ti je vrag, postalo u stvari vrlo poznato. Koji ti je vrag, šefice? Kakva glupost, a mislio sam da će da kaže nešto pametno. Pojedini crtani filmovi su nakon nekoliko godina ponovo sinhronizovani. Iz poštovanja prema Đuzi Stojiljkoviću koji je radio Patka Daču, radio sam potpuno isto kao on. I to pelikano, Borazelo, sad se opet hoćeš, opet da se zezaš sa mnom. Znači, iz poštovanja čisto prema Đuzi radio sam potpuno isto jer smatram da ta ekipa koja je radila te prve crtane 7-minutne, ja mislim da su to potpuno remek dela. Nažalost, kada je bilo bombardovanje RTS-a, svi ti filmovi su stajali u režiji i kad je bomba udarila, to je sve uništeno i tog, nažalost, više nema, sem na YouTube-ovima, sa nekih loših VHS-ova. I to je onako samo jedna uspomena bleda na nešto što su zaista bila remek dela. Danas televizija B92 sinhronizuje, a ujedno i emituje Sunđer Boba, Trnavčević u divljini i Pingvine sa Madagaskara. Ovo je gluva soba gde glumci snimaju glas. Evo ovdje snimamo crtače. Znači tamo tonski snimatelj pušta crtani film. Sinhronizacija na televiziji B92 počela je 2003. godine kada su zajedno stigle epizode crtanih filmova Ren i Stimpy i Sunđer Bob. U Sunđer Bobu ja dajem Patriku Lignjeslavu i Planktonu od ovih velikih likova. Sad postoje još mnogo, sad je aktualno ovaj koji radimo Pingvini sa Madagaskara. Tu dajem Majoru i Morisu od ovih stalnih likova. Razvojem digitalne tehnologije promenio se i način sinhronizovanja. Glumci ne snimaju zajedno sve odjednom kao ranije, već pojedinačno od sat do 2 po epizodi. Nije dobro. Generalno se nabije 5 ljudi u malu ovu gluvu sobu, ne može se diše i tako dalje. Nema baš tolike potrebe za tim. I ekonomičnije je kad ljudi rade jedan po jedan, najviše u paru. To je malo sad asocijalno, malo i teško. Iz prostog razloga što ti glumiš sam sa sobom. Ne čuješ samo Engleza. Glumac tokom snimanja gleda u sliku na monitoru, sluša engleski ton, prati tekst na srpskom i od njega se očekuje da uz sve to i glumi. Evo navešću kao simpatičan primer Vuka Kostića koji je došao i konkurisao za to, za jednu od uloga. Ja sam to njemu pustio, on je pogledao to, držao te slušalice, gledao u taj tekst i kaže Vujke, ajde još jednom, jel nije problem da mi pustiš? Ja pustim još jednom, on opet gleda ovo, kaže, jel može još jednom? Ja pustim još jednom, on gleda opet, kaže, Vujke, ne mogu ja ovo, nisam ja sposoban za ovo. I spustio slušalicu i izašao.
U procesu sinhronizovanja najvažnije jeste slaganje oblika usana i izgovorene reči, odnosno lip-sync montaža. U animaciji postoje nekih 5 osnovnih i još jedno 3-4 sporedna izražaje usta, recimo za O, za U, za A, za L, za F, za samoglasnike koje su zatvorene usta ovako. Znači, onda pokušamo, ako recimo vidimo da se u engleskom, da je nacrtano da se reč završava na O, mi onda tražimo neku našu reč koja se završava na O. Najveći problem u sinhronizovanju jeste verzija teksta na srpskom jeziku koja često mora da se koriguje. Problem svega toga je, najčešće, i ovom prilikom onako javno kritikujem ljude koji prevode te filmove. To su katastrofalni prevodi, to nema veze s mozgom i onda ja sa glumcima moram maltene da 70 do 75% teksta koji je preveden preinačim. Jer on ako kaže no, to nije ne. Ne je ne. Ej, Žako, nećeš pretiti deci u mom zovrtu. Teraj taj svoj širnik. Mi se trudimo da replike koje izgovorimo na snimanju ne budu mnogo duže ili mnogo kraće od ovih originalnih engleskih. Znači da dobro adaptiramo, da ima taj dobar izražaj. Tu je problem u jeziku. Naš jezik je za 1/3 duži od engleskog. Gledaocima su najzanimljiviji animirani filmovi u kojima crtanim likovima glasove pozajmljuju poznate ličnosti iz sveta muzike i filma. Tako su u sinhronizovanju Princa Egipta učestvovali glumci Ralph Fiennes i Sandra Bullock. Brittany Murphy, Nicole Kidman i Robin Williams su deo ekipe koja je sinhronizovala Ples malog pingvina, a Dustin Hoffman i Angelina Jolie su radili na sinhronizovanju Kung Fu Pande. Junak serije Svi vole Raymonda, Ray Romano, pozajmio je glas mamutu Manny u filmu Ledeno doba. Američki komičar Chris Rock svojim glasom je uživao zebru Marty iz filma Madagaskar. Svoje glasovne mogućnosti pokazao je i bubnjar Beatlesa Ringo Starr kao narator britanske televizijske američkih crtanih filmova poput Madagaskara je komplikovanije jer zahteva voice test. On podrazumeva da za svaki lik iz filma konkuriše najmanje 2 do 3 glumca koji sinhronizuju po 3 rečenice uloge za koju konkurišu. Insistiraju Amerikanci na tome da niko od glumaca ne fejkuje svoj glas. Znači da nemamo ovako. Ili da nemamo ovako. Nego da govore svojim glasom da bi u tom smislu, kad je intro, kad je predstavljanje, kaže My name is Dragan Vujić, videli koji je u stvari originalni glas. Američki producenti su veoma zahtevni u ovom poslu, pogotovo prema saradnicima sa Balkana, insistirajući na približavanju sinhronizovane verzije originalu. Međutim, desilo se da je naša ekipa uspjela njima da nametne svoj model. I kad smo mi to poslali, Amerikanci su, čini mi se, osetili da je to jedan pristup koji eventualno odgovara ovom srpskom podneblju i da je to mnogo prijemčivije nego ta američka njegova Jim Carrey varijanta koja je malo preagresivna. Sad gledam ove crtane filmove, stvarno to je da se naježiš od nehumanosti. Od nehumanosti. Vidite da je sve agresivno. To je sve to su neki... Dobro, mi smo radili Transformers, radili smo i ove ninja kornjače, ali na neki način smo ipak svojom interpretacijom, svojim emocijama na neki način želeli da ipak ti crtani junaci imaju dušu, imaju karakter, ne bude to samo flak izgovorene rečenice. Kako god, kvalitet urađenog posla koji mi njima predamo vrlo ih iznenađuje i dovodi u dilemu kako je moguće da jedna takva država kao što je Srbija dostiže visok stepen kvaliteta u izradi sinhronizacije crtanih filmova.